I čas svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo opet igrati Granny kao što vidite po naslovu. Stvarno ne vidite naslov. Ali danas ćemo opet igrati Granny. Samo da znate, Granny je gluda. Ali to ste znali. Evo, Uganda Knuckles. Granny ide gore. To znam. Kako sam obario lampu. Joj. Ne. Joj, uplašće me. Sigurno. Znao sam. Drugi dan je. Idemo odmah u WC da provjerimo hoćemo li nešto naći. Pošto ako nađemo nešto, bit će dobro. Sigurno. Aha. Ja mislio da se zbagovali. Ljudi, baba krenula nazad u svoje igralište u kom se rodila, u basement. Vraća se. Što je baba u basementu, da hoću reći u sobi. Ovoj drugoj. I našla weapon key. Koji... Što je weapon key? Ne! A našla tamo weapon key. Mogu bismo je ubiti. Idemo sad odmah da sprdamo Granny na treći. Kao što znate, sad 3 dana, ovih 5 dana da odigram. Granny je trenutno u basementu. Onda sprdam Granny. Gledaj to. Ja mislim da ću iskočiti na glav, slučajno. Jebi ga. Day 4. Idemo odmah dole u kuhinju da nađemo nešto. Jesam spremni?
za akciju. Granny! Ti! Kako smo zeznuli Granny, ljudi. Oh my god! Ladno nas nije vidla. Ali sad jest. Screwdriver je tamo. I Granny je tamo. Sad že mogu da ja idem na trči sprat. Gdje je tamo? Ljubit će nas. Znao sam. Day 5, the last day. Ljudi, upravo sada idemo da ubijemo Granny. I ovo je sigurno. Idemo. Idemo dole u basement. Ja zaborav da ona dole. Fuck. Idemo. Nije onaj novi. Ljudi, ako vam se svidio video, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u drugom.